Gljive su izuzetno raznovrsne i njihov broj se kreće između 2,8 miliona i 3,5 miliona. Međutim, to je pretpostavljena cifra, do sada je otkriveno 1,5 milion, ali je determinisano i unaslovljeno samo 8%. To je veoma mali broj. Obzirom da su gljive posle insekata najbrojnije carstvo i po klasifikaciji iz 2015. godine one predstavljaju jedno od 7 carstava koje je specifično. Zašto? Zato što su gljive sesilne, zato što se hrane heterotrofno i zato što naseljavaju različite sredine. Znači one mogu rasti na zemljištu, u vodi, na stenama, na životinjama, biljkama, ali i na drugim gljivama. U tom smislu one kada dođu do neke makrogljive, znači kao što je na primjer šampinjon, gajna pečurka, najčešće gajna pečurka u našoj sredini, mogu da izazovu oboljenja. Jedan od patogena je i Mycobone pernicioza, veoma interesantan. Zašto? Zato što ima strukturu na svoje spori koja omogućava da te borne se zakrče kako za pečurku, tako i za odela ratnika koji obslužuju to gajilište. Na taj način se ta gljiva rasejava, vrlo brzo se razmnožava i izaziva zapravo uginuće tih gljiva kako u gajilištima šampinjona, tako i u prirodi. Ono što je interesantno da su zapravo gljive producenti mnogih korisnih supstanci, znači bez njih ne bismo imali hleb, mleko, vino, međutim njihova najvažnija uloga u prirodi je u tome što su oni u mogućnosti da vrše razgradnju biljnog otpada. I ne samo biljnog otpada, one svojim posebnim enzimima omogućavaju ciklus razgradnje različitih materija. Postoje mikrogljive koje su plesni ili kvasci i makrogljive, one koje se mogu videti golim okom i ubrati rukom. To su različite vrste pečuraka koje se vide u prirodi. One mogu biti producenti jako korisnih materija koje su neophodne za život ljudi. One su i hrana i lek.